Kani Gadega Patisi TV. Kasanjok jang Coordination Committee on International Border. Haka jing kendo bar Chief Executive Member jang KHDC kilasyam ya karai ban penbet da kajing kendo lang haka shipautarek uyayong. Banyak keren halor kajing jang kinong sonong gibasyang masa haki benta kapot. Hadin kani kajing kendo hapadang kini ki arliang mamla na kaliang UCM ke KHDC ba pencengan NCM ulong ba hadin kajing kendo biang kaban salong haka shipautarek uyayong mentakas nam an salak ban syam ya karai bakat do kumjo kajing tuat jing mot na kitrai jaka. Kendo jungi bagi kod dengan CIP, nilai railang nak kawin kejingun, kata kalong ba ngin kod ya barok kai ki stakeholder, kata kamu ngadu kisim haki hima, nang tak kisadar jungi ilaka, nang tak kisadar jungi right, nang tak kirang bash nong kibadon haki tu ki kap border, berkum juru kitrai kendau. Badi kani ngina rai begini kendu ulang haka shipotrik jong liu benai April. Badi kajaka ngin sanang penbej hangmu bani kendu nomor bangi sutu kan poi kambun. Bad bangin simlang ya ka jing sngow jong babun balang. La ngin syaban konsok fencing. Ne ban relax ya ka chispa san puyan. Ne ban kerna 0 point. Badi kani ngin le nomor ba Kijaka pori kasi jongi ki hap hapo ka sikshidil. Kebaya pher bat kiwi ki kendo hapo kiwi ki stir hari India. Agak ki pai ba ki try jaka. But don kamru i concern jongi serdar right, serdar ilaka, agam juru ki sim hima. But kam tamru naga council. Tika council shwa bakan le kan kono, ikwa bani kan ulang kenang bangin sim ka jingmut jong babun balang. Kani Gadega Patisi TV.